U prepunoj kinodvorani centra Zlatna vrata održana je promocija knjige cijenjenog profesora u mirovini, profesora tjelesne i zdravstvene kulture Roberta Kučića, koji je autor i koautor brojnih knjiga o splitskom sportu, ali evo sada je napisao knjigu o svom rodnom getu Djeca iz Careve palače. Privuklo je to brojne stanovnike geta i palače, ili barem one koji su tamo odrastali, a sada u getu više ne žive. Bila je to prilika da se zajedno okupe, prisjete nekih momenata i lijepih i grubih, ali odrastanje uglavnom veže i djetinjstvo za sebe lijepe trenutke. Baš je takva i knjiga profesora Kučića koja sa nostalgijom i gotovo djetinjom pozitivom piše i progovara o tom vremenu Drugog svjetskog rata i bombardiranja i svog ratnog užasa, ali i poslije ratnog vremena i euforije koja je u gradu i među djecom vladala, bez obzira na glad, neimaštinu i siromaštvo. Svi smo mi svjesni povijesne činjenice koja nam tvrdi da se iz jedinstvene carske palače rodio jedinstveni carski grad Split, ali kako je išao taj razvoj? Palača je uvijek imala te neke svoje cikluse mijene, pa siromašni, pa bogati, prvo car, pa onda opet niko, pa moćnici, pa nemoćnici. Get, sam naziv geto, dakle dolazi onda kada u srednjem vijeku zbog inkvizicije iz Španjolske bivaju tjerani židovi po Europi, pa dolaze i tu kod nas. Naime, židovi nisu smjeli raditi svakakve poslove, nego određena zanimanja, pa su i s razlogom došli tu u srce Dioklecijanove palače. Bavili su se tako nekakvim, recimo, restauracijom, keramikom, trgovinom i slično tome. Znamo da asocijacija na get često je i kriminal, i siromaštvo, i neimaština, pogotovo kad govorimo o 60., 70., 80. godinama 20. stoljeća. Ali bilo je vremena kada se grade i plemićke palače, kojih je mnogo po splitskom getu. Dakle, uvijek su te mijene koje se izmjenjuju, siromašne pa bogate. Getani i getanke će se uvrijediti ako im kažete evo da su getani ili getanke, pa tako ima i priča jedne stare gospođe Marije Non-Veller, koja se rodila u palači početkom 20. stoljeća s pogledom na rivu poviše brončanih vrata, i kad bi njeni sinovi zafrkavali, govorili bi joj ajde ti getanko, a ona bi se na to strašno naljutila i rekla bi nisam ja getanka, ja sam se rodila u palači. I kako profesor Kučić u svojoj knjizi opisuje, ima nešto u toj palači, u tim ulicama, kaletama i zidovima starima 1700 godina, što je ostavljalo poseban trag u njihovom djetinjstvu, bez obzira kojoj generaciji se pripada. Kako piše profesor Kučić u svojoj knjizi Djeca iz Careve palače, s koje god strane da uđete u get, vi ulazite u stoljetnu staru povijest i čak i da ništa ne znate o tome kao dijete, ipak u svom tom kamenu ima te energije. Imati peristil za igre na balun ili zogu i nije baš mala stvar, zar ne? Osim toga, na peristilu su se održavale brojne kazališne predstave. Svi su veliki državnici, kraljevi, pape htjeli doći vidjeti peristil i carsku palaču, pa i to dio odrastanja svih getana. Mi ćemo malo sada evo se baviti temom splitskog geta. Čućete dosta zanimljivosti, više o tome evo možda kako se sada živi u getu, kako je bilo odrastanje u carskoj palači. Pa evo za Radio Sunce u nastavku govori Baldo Đanović, profesor hrvatskog jezika i književnosti, koji u getu živi u ulici Marka Antuna Dominisa. To je jedan buntovnik koji je zapravo crkvi napravio masu. Evo mi sad stidimo ispred mauzoleja koji je kasnije postao ta famozna katedrala, i ovaj kor koji vidite zada, to je taj Mark Antun Dominis napravio, ali je pobjegao u Englesku i u Engleskoj je spoznao neki novi vid vjere, a onda to katolička crkva u tom periodu nije oprostila, pa čak kad je umro onda su ga spalili u Rimu da bude primjer ostalima, njega i njegove libre, da bude primjer ostalima kako se buni ne treba. I tako da mi smo cijeli u ulici, ja bih rekao, zajednički buntovni.
zbog toga markantno, tako da živim konkretno u Dominisovu. Kad sam ja bio malešan, zapravo nama kao djeci nije bilo bitno uopće ni di smo ni šta smo, jer nama je Peristil bilo normalno igralište, ne znam, nama je Pjaca bila igralište, nama je Karajina Poljana bila igralište, tako da ja sam otišao i stavio bili bi čak, sjećam se da bi na Karajinu Poljanu smo iscrtali po zidovima branke, tako da mi nismo imali zor o tome da mi živimo u nečemu što je 1700 godina staro i što je toliko zapravo baštinski vrijedno. Što se promijenilo u odnosu nekada i danas? Igraju li se vaša djeca na Kararinoj Poljani zimi kad nema turista? Ma, ja vam nemam potrebu sad kukat. Ja naprosto sam takav lik da je meni čaša uvijek polupuna. Tako da, ok, neke su površine gradske zapasane štekatima, neke su preko ljeta krčene turistima, ali jedno ja nastojim djecu učiti da nama ovaj grad vrijedi i da nama te poljane vrijede, pa sad kad je tata bio mal, se tata tu mogao igrati. Sad se one ne mogu igrati, ali mi nalazimo neka mjesta gdje se djeca trebaju izigrati. Tako da, ako se žele igrati, uvijek se nađe mjesto bez obzira na lokaciju u kojoj žive. Palača uvijek ima te neke cikluse, pa je na početku došao nekakav car, napravi su za njega vanrednu vikendicu, zato što je bio, ajmo kazat, najvažnija osoba u tome u tome vremenu. Nakon toga palača postaje prazna, pa stalno imamo nekakve mjene, pa je sirotinja, pa su bogati. Sirotinja bogati, hoće, neće. Sad, ja kad sam se gojio, to je bilo područje u kojem je zapravo živjela sirotinja. Sad žive ljudi koji su, ne znam, apartmanđije, imaju restorane, imaju ovo, imaju ono. Tako da, getanin je svako onaj koji se osjeća dijelom ove baštine, pa po meni čak ne mora i živjeti. Smišno, jedan put sam slušao jednog velikog Splićanina ruskog prezimena, Tolju Kurjavceva, i on je govorio kako bi se on zapravo trebao osjećati getanina, zato što je on najviše koraka zapravo u getu napravio. Pa sad, ko sam ja ili ko ste vi da bi ja velikome Tolji oduzeo pravo getanstva ili toga da bude getanin. Što se sve događa u getu? Tu su na Peristilu poznate kazališne predstave, brojni su glumci prošli kroz Peristil, sve važne osobe, političari, državnici, vjerski vođe, kraljice, svi su htjeli doći uvijek na Peristil. Evo, je li bio neko zanimljiv? Od Dalaj Lame pa nadalje, od ne znam, Ivana Pavla II. Kad već spominjemo kazalište i teatar, ja vam prižalit ne mogu šta je sa Kararine maknuto Splitsko ljeto. Ja jednostavno ne mogu prežaliti šta, dobro, sad više nema Borisa Dvornika, tih velikih legendi, sad su neki drugi na daskama koje život znače, ali jednostavno ne mogu prežaliti šta više teatra tamo nema. Evo, s jedne strane tu su glumci, tu su velike predstave, tu su razna društvena i kulturna događanja, a s druge strane često se get povezivalo sa kriminalom, sirotinjom, narkomanijom. Što o tome reći? 70-ih, 80-ih pa i 90-ih get je bio mračan i to je problem tih uskih uličica i to je problem prenapučenosti i te sirotinje. Vi morate znati da nakon Drugog svjetskog rata je bilo stvar prestiža zadužiti ključe u moderne zgrade i poći ili na Me ili na Split 3 i to je bila borba između pa čak i vojske, pa čak i radnika ko će se smjestiti u šta bolju betonsku konstrukciju. Tako da su ovi sa, ajmo da ne vrijeđamo nekako društvene slojeve, ali ovi sa periferije društva zapravo dužili ključe i rješavali svoje stambeno pitanje u getu. Onaj ko je morao zapravo bi došao tu, a ovi malo, ajmo ih nazvati bogatiji, su bježali odavde. I kad mi spominjemo tu drogu i kad spominjemo taj kriminal i to je sastavni i šverc, to je sastavni dio ovog ambijenta kroz, ne znam, 60. 70. 80. pa čak i 90. ali morate znati da i na drugim mjestima u gradu je bilo tako, ali jednostavno kako je taj mrak i taj ambijent bio upečatljiv, a i medijski zanimljiv, onda jednostavno je uvijek taj get vraži tad bio na pijedestalu toga kriminala i narkomanije i tako dalje. Tega sam dana mrzija školu, više sam volija divice moru, otići marendat na Tomića stini, izdićom maštom poću daljine.
Al tega dana život je propa, čovjeku vešti to skupega štopa. Vika je svitu, tu su mi stvari, on ih je ukra getanin mali. Osta sam plaćuć, sidit na stini, susu mi boršu prosuli po rivi. Još i sad se siđam, vika je prašće, ako još nisi ukra kraše. Ako sam getanin i ja sam dite, vika sam, ovo mi činit ne smite. U pisu sam reka da me se ostavi i prvom gastinom puka po glavi. Ako sam getanin i ja sam dite, vika sam, ovo mi činit ne smite. Zbunjen sam gledat mi leži u krvi, a svi su vikali to je tek prvi. Doma su došla dva policijota, od mame odveli bez imalo mota. Mater je ostala plaćuć na skali, nesvitno dite, vika je stara. Gleda sam mater i prija se vrati, otac je reka da ću mu plati. Pita sam barba, oče me boli, reka je getan, on znaš i moli. Ako sam getanin i ja sam dite, vika sam, ovo mi činit ne smite. U bisu sam reka da me se ostavi i prvom gastinom puka po glavi. Ako sam getanin i ja sam dite, vika sam, ovo mi činit ne smite. Zbunjen sam gledam i leži u krvi, a svi su vikali to je tek prvi. Ako sam getanin, ako sam getanin i ja sam dite. Nigdje je otišlo pola života, otac je skonča, a mater sirota. Sama u tuzi se odala piću, samo sam došla da utrnem sviću. Nisam se više moga suzdržat i bisu meni se počeja trzat. Dalje od svega sam pokuša bižat, a slike su davno me počele stizat. Ako sam getanin i ja sam dite, vika sam, ovo mi činit ne smite. U bisu sam reka da me se ostavi i prvom gastinom puka po glavi. Ako sam getanin i ja sam dite, vika sam, ovo mi činit ne smite. Zbunjen sam gleda i leži u krvi, a svi su vikali to je tek prvi. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, is another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Or do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto.
his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies, on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cried. Robert Kučić, autor knjige Djeca iz Careve palače, piše: i dan danas mislim da se igram vatala po palači s nekim da me ne bi mogao uhvatiti. Evo, povezuje te kalete i kromove i šufite sa dječjom igrom unatoč bombardiranjima Drugog svjetskog rata. Dakle, to je vrijeme rata i poraća o kojima piše profesor Kučić. Piše o tim teškim ratnim godinama, o sakrivanjima, ali i poslijeratnom veselju, dolasku partizana u grad. Piše o neimaštini, ali i o vremenu velike solidarnosti. Kaže, sve se dijelilo. Bilo je obavezno podijeliti marendu u školi, knjige su nosili u rukama, torbe niko nije ni ima. A u školu se umjesto mobitela nosija britvulin za naoštrit olovke i franje. A piše profesor Kučić i o litu, kupanju na željezničara, skakanju sa kavala. Za marendu se na more nosija kruh sa masti i cukron. Pilo se iz brojnih fontani, česmi po gradu, sića se i preskakanja vatre na Svetog Ivana. Piše o ljetnim kinima, zapravo evo nevjerovatno koliko se detalja sjeća umirovljeni profesor Kučić. Piše o igrama balunom na splitskom Peristilu, o tome kako je kod Zlatnih vrata postojalo betonsko tenisko igralište na kojem su se vozile rošule. Dakle, Careva palača je uvijek bila mjesto igre, igralište, kako kažu mnogi getani. Omiljene su u njegovo vrijeme bile i franje, a zapravo je svaki stađun imao svoju igru. U proljeće se odlazilo u oželandu ili lov na ptice pjevice. Gotovo kaže da nije bilo kuće koja nije imala barem jednu čibu i bili su majstori u pravljenju baketini. A za lijepih i sunčanih dana čibe su se premještale na prozore i pjevale su bolje, kaže profesor Kučić, nego i jedan radio. Odgoj je, kaže, bio sasvim drugačiji, bilo je malo više straha, ali i poštovanja, pa su se prve cigarete palile daleko gore na Turskoj kuli. A roditelji bi učiteljici u školi rekli: samo ga vi udarite ako je zaslužio. Puno su se igrali, kaže, da bi zaboravili strahote rata, gladi i neimaštine. Evo, bilo je to takvo vrijeme. Na promociju knjige stigla je naša poznata sugrađanka za koju profesor Kučić kaže da je poznaje od djetinjstva i da je evo ona morala biti ta osoba koja se dugi niz godina bavila osjetljivom temom, a to je temom beskućnika, i to je Đordana Barbarić. Evo što kaže o odrastanju u Carskoj palači. Pa neizmjerna mi je čast. Zapravo me strašno privuklo Barbarobi, ja znam i po čuvenju i nekako i bio je prijatelj moje obitelji, ali naslov Djeca iz Careve palače. Mislim, to je toliko prekrasno, ja se zaista tako i osjećam. I kad god mi neko kaže jesi ti iz geta, onda ja kažem jesam, ali sam iz palače.
i odredilo mi je komadić života, odrastanje u srcu geta, na potezu od Mihovilove širine do Alješijeve. To je nekako bio moj prostor, vestibul je bila jedna moj mali dnevni boravak. I ganuta sam večeras, ovo je bilo baš posebno, krasno. Ganuta sam što mi je otac u ovoj slika mog oca u ovoj knjizi, barbe, rođaka, zapravo moje familije. Ne živite danas više u getu? Ne živim više u getu, ne živi niko od moje familije više, ali živjeli su negdje tako do 90-ih je obitelj bila tu. Kakav je bio život u getu? Pa zapravo vrlo skroman, u jednoj obitelji koja je imala puno članova, moja baba imala 9 djece, 7 je nekako živilo na tom prostoru u jednom velikom doduše stanu, ali bilo je puno pjesme, moja baba divno pjevala. Vrlo su talentirani bili moji stričevi, očeva braća, tako sve, uvijek je bila gitara, jedno siromaštvo, ali puno duha, puno neke bliskosti i nekako pamtim, eto, moju babu kako pleše i pjeva Gina Regina. Tako sjećam se tih nekih detalja iz ranog djetinjstva, ali imala sam najljepši pogled na svijetu, pogled iz kužine, iz boravka, bio je točno na rivu, na Lučku kapetaniju, imam jednu najljepšu sliku iz djetinjstva gdje je u pozadini Lučka kapetanija i zapravo sam sretna s tim odrastanjem. Nekako me život poslije vezao opet u zgradu, zgeti, on je dio mog ritualnog svakodnevnog džira, ja sam gotovo svaki dan nekako po gradu, po getu. Bila je to Đordana Barbarić, a u Carsku palaču nakon nekoliko svjetskih adresa vratila se i Ana Perajca, povjesničarka umjetnosti i sveučilišna profesorica, koja na Peristilu ima fotografsku radnju, obiteljski posao koji je imao prvo njen djed, pa njen otac, pa sada i Ana. Evo što je rekla o životu u Carskoj palači. Meni je u getu bilo sjajno, dakle ja sam otišla na doktorat u Nizozemsku i shvatila tamo, bez obzira koliko dobre ugovore imala, a imala sam sjajne poslovne ugovore i kontakte, dakle radila sam na doktoratu i predavala tamo, da nikad neću moći nadoknaditi iskustvo, biti iz palače i sa Peristila i osjećati se kao carsko dijete u odnosu na to kad si običan građanin bilo koje kvalitetne zemlje svijeta. Dakle, odrasti u palači je uistinu posebno iskustvo, ne zbog toga što je to samo arheološko nalazište, nego i povijesno, nego zbog toga što se zajednica koja se stvara unutar zidina formira na jedan specifičan način, poprilično u jednom tijesnom odnosu, koji opet s druge strane je jako liberalan. Dakle, i ta situacija, dakle, toga odnosa i svjetonazora koji postoji u getu, nešto što se ne može usporediti s ničim u svijetu, a ja sam živjela u 5 država do sada, nešto što ima s jedne strane nekoga socijalnog atavizma, jedne topline društva starih zajednica, a s druge strane uvijek bila otvorena prema novome. Dakle, tu je meni get stvarno poseban i tu je meni posebna ta zajednica. Ja te ljude uistinu i volim i cijenim i poštujem i osjećam se kao dio toga od uvijek. Dakle, uistinu raditi i živjeti tu meni je zadovoljstvo. A zanimljiva je priča i primalje, poznate splitske primalje Bosiljke Bulović. Poslušajte. Nikad se nisam osjećala getanko, nekako sam imala kompleksa, nego princezom iz palače, što se danas to dokazuje. Znači, kad sam imala 15 godina, i siromaštvo, ovo su dobro opisali, siromaštvo, sve to skupa, ali ljubav je bilo na tone, tako da ni televiziju ništa nismo imali, mater nepismena, otac opismenija i ja odlučim u 15. godini biti babica. Skupio se kućni samit i kažu, teć je to, babica proliva vrčine. Ne da mi se baš to. Ja odem u ekonomsku i na 3 mjeseca odlučim biti babica. Vratim se u babičku, završim srednju medicinsku, završim višu medicinsku u Zagrebu, vodila patronažu 30 godina, sad 22 godine vodim klub trudnica, borim se za prirodne porode, uspijevam 100%, dojenje, sve savršeno nešto, jer danas na tom polju vlada haos kao na mnogim poljima.
Puno je priča stanovnika geta, imaju te priče i svoju tužnu i svoju veselu stranu. Evo, priča o getu otvorila je brojna pitanja, koliko je još Splićana unutar srca grada. Svakako je bila prilika da se oni međusobno druže. Evo, i mi ćemo sada se vratiti prvom stanovniku palače pjesmom, a to je naravno car Dioklecijan. Starog Rima do sunčanog Nila, u srcu Sparte, u sjaju Olimpa, preko Granade, zemlje Matadora, do mirnih vala Jadranskog mora. U bilom Splitu zajedno smo sada, najbolji nose kolajne od zlata. U mirne luke sunčanog žala, stazama plavim Mediterana. Čapireka stari Dioklecijan, kad bi moga vidit svoj Mediteran. Di se igra, di se trče, vidi teško srce tuđe, misli ja bi vidat da je sve to san. Čapireka stari car Napoleon, da ih vide skupa, šalje sanja on. Zagrljeni di se smiju, poslije igre vino piju, pa bi se vidi car. Trčali Grci preko maratona, sjale arene rimskoga doba, a u Granadi Goleza Toreadora, svi smo na žalu istoga mora. Al što je bilo, više biti neće, u starom Splitu nova trka kreće, za naše srce u stotinu nada, stazama plavim Mediterana. Čapireka stari Dioklecijan, kad bi moga vidit svoj Mediteran. Di se igra, di se trče, vidi teško srce tuđe, misli ja bi vidat da je sve to san. Čapireka stari car Napoleon, da ih vide skupa, šalje sanja on. Zagrljeni di se smiju, poslije igre vino piju, pa bi se vidi car. Kaj sunce, sve je sjajno, blista, sreća, zadovoljstvo i tako. Sve procvjeta, sve je krasno, sve je divno. Uživamo u šetnjama od rivom i gradom. Odlično, ništa bolje nego lipše sunce i šetnje ovdje na rivu. Opusti se i uživaj na frekvenciji pozitivnog radija. Radio Sunce 90,9 i 92,9.